Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahid Izzuddin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita berkah dan kita menjadi pribadi yang suci kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananto mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. جئت بعد العسر أنت عند الحوض